ассалому алайкум дӯстону ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ал мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои карамада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст сечкаҳои объёмни, сечкаҳои простои, Opel Caravan, Daewoo Nexi, Opel Comba, Mercedes 124, хоб Toyota Camry 2, VAZ 2107 ва дигар навъ мошина ҳастанд ки бо нархи арзон барои шумо омода кардем ва пешкаштон мекунем. барои ҳам видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар насидем ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем ва курси имрӯза бошад 118 сомонӣ аст. дӯстон азиз, мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. дар вақти ҳамхӯбагӣ тез тайёр мекунед, завҷаи худро розӣ кардан наметавонед, марҳамат ба шумо крем френгро пешниҳод менамоем. истеҳсоли Индия буда муддати ҳамхӯбагиро то 45 дақиқа давом менамояд. ба рақамҳои дар зери навор буда занг занед ва маълумоти бештарро ба даст оред. мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастае ки срочная Mercedes-Benz C-класс сечка объёмни соли 2006 сол, сӯзишвориш газ бензин, гази еврочурам дорад. объём мотори 8 литра, коробкаш механикаи сайстани мошин ба дурон беҳтарин аст. мошин дута электропакет, обогрев сидени, автопилот, ҳуҷҷатош то моҳи сентябра, 4 баллонои пачкаи ай тоҷикӣ дорад ва 4 баллонои пачкаи ай Москва овардагианд ки обшим 8 баллон дорад. 4 падарка хатиш нав ай Москва овардагия. баллонои худаш ай Тоҷикистон будагиш 80% бо 4 баллон ай территории Москва овардагия ва шоли часпондагӣ ва яшам хатиш метиян. чихолои нав задагӣ. мошин дастсрочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 73000 сомонӣ бо муомилаи хуб дорад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи 5 73000 бо муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, ахираш 700, дуюмаш рақамҳои Россия кор мекунад ва WhatsApp ҳам дорад. мошин мегад кузуфи тоза бадар мегад омада бинед дӯстон азиз, ҳамаш комфорт, мақсад ҳуҷҷат, баллоно пачка, хоб автопилот, обогрев сидени, электропакет, обшим ҳама чӣ дорад. хоб дар ноҳияи 5 2000 сол аст дӯстон азиз, нашод сумуш бо муомилаи хуб дорад. маромад дигар маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳои поёмода гирен срочна. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. Mercedes 124 аст ба дурон ки срочнаи сайстанои ҳолати хуб. соли 2006-1992, сӯзишвориш дизелай, объём мотораш 2 литра, коробкаш автоматай. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, хадавои кадагӣ, 4 баллон 70%, 4 дигар баллони зимниам дорад. мошин хеле светои сафеда, мошин хеле ки дасти як одамда гаштага дӯстон азиз. мошин хай кондиционер, электропакет, хоб ҳама чизи лозимиша дорад. коробкаш автомата 124 Mercedes. нархи мошин мегад 35000 сомонӣ аст бо мегад муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. нархи мошин 35000, агар харидони аниқ бошад бо савдо мешавад. хоб ин рақамҳои мегафон аст, 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехарен занг занед, аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотҳои пурраша гирен, бо савдо дошта метавонед ҳозир занг занед. ва дӯстон, агар шумо дар махалли мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед, навора подписаsh кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Comba аст ба дурон ки сайстанои беҳтарин солҳои нав. соли 2006-2009 сол аст ки сӯзишвориш бензини холӣ, объём моториш 1.4 литра, коробкаш механикаи, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Opel Comba. мошин ҳолаташ бениҳоят соза ягон кам буда, ҳама ҷош 100% аст. мошин мақсад ки пробегшам кам аст, хоб 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. хоб баллонош 80-85% аст, хадавои дорад дӯстон азиз. хоб хай мақсад ки ҳама чӣ обшим дорад. нархи мошин хоб 69500 сомонӣ аст бо савдо дорад. баллонош пачка, диска писка, светои сафед, мошин бениҳоят мегад тоза. хоб ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Воседа. ин ҳамин рақамҳои соҳибшудаи рақамҳои ахираш 90 кор мекунад ва WhatsApp ҳам дорад. ҳолаташ мега беҳтарини меҳтарин аст. хоб кадоми шумо дар махалли мошини тоза Opel Comba ки лозим бошад, маромад ина тамос гирен, бештар маълумотша аз худашон гирен. нашод сумош арзон мешавад.
بعد دوستان از کدام مارکای ماشینی که با شما لازمه مقصد که می‌خرید در کامنت نویسین. اگر که ما یافتیم در ویدیو آینده با شما پیشکش می‌کنیم. خب لایکتون نگذارین فراموش نکنین. نوارا تا آخرش تماشا کنید. برای عزیز دعوت کردن کاتلنیکی بلی داچا میگن چرا کاتلنیکی اینا کورا بینید ها ایتهاوت اینا کورا بینید برادر اینا همه بورا جمع میکنن هم برادر و همه ایکافای کور مون اینا با گراج توچکا داشتن نیست. سلام علیکم استاد بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم. تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم. به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه خانواده باشه. اینا بورا رو بینید برادر. این یکم جای ویش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما بنوار گرفتیم. برادر را کار کردن. سربلند باشه. لبای بچه‌ها لبای. اینا سلام علیکم. اینا برادرای تاجیکستان. السلام علیکم. باشه زندگی کار خوب. زندگی کار خوب. زنده باشه. سربلند باشه. ما با شما میفخریم. جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنن. سربلند باشه. زنده باشه. یک مشیدن تمام. زنده باشه. اینا برادرها را خموشانه میمونم. تنها شما زنگ زدم. سربلند خانواده باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیره بور میکنن روی میکنن تمام. اینا سربلند خانواده باشه. میگذاریم بعد چهارم ماشین فروشی مرسدس بنز C класс Badron сечка объемный боятая дига срочно. Соли барои 1997 сушфреш бензини холи объем мотораш 2 литр коробкаш механика сайсай мошин мега чотка мошин ами беҳтарин мошин кондиционер кор мекуна коробкаш 100% ҳуҷҷаташ хай бучидагасай балон навай хадавой кадагай мошин мега ягом камбудӣ надорад. خب مشکل عزیز آپشن سوزا یکم کاروانی پراستوی بوشم میگه علیش میگه مثلا بولویش خیلی مسئله میکنیم بولوی کاروانتون رو سومیتین خیلی مسئله میکنیم ماشین توزه. خب نرخ ماشین میگه 55 تا میگه با معامله میکنه و ماشین خراب در شهر بوختا در شهر قرغون تپه سوماکی 55 تا با سودا دارد. اگر یکم اوپل کاروانی پراستوی باشد علیش میشه توقع با اوپل کاروان. خب ماشین میگه سایزش زوری بده اینمی سچکا اینمی رقم‌های مگافونی صاحب شدن اخیر 60 واتساپ هم دارن. کدومی که میخرین ماشینه که توزه مرامت وزی تماس گیرین. کدومی که با کاروان علیش میکنین مرامتتون عزیز ماشین خودتون واریانتون پیشنهاد کنین. با لایک فراموش نکنین همواره پلیسش کنین. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی تویوتا کیمری 2 سال برای 2007 سال سویفرش بنزینی خولی объем موتورش 2.5 لیتر коробка автомат ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین حالتش میگه خوبه حجتش میگه هسته. خب اینم خیلی سویتوی اینم خیلی اسفالت سویت دیسکا با کانسنر الکتروپاکت همش قویدوی نمره ترانزیت خیلی با معلومات میگیرن. نرخ ماشین میگه 85000 سومونی است. دوستان عزیز با معامله میکنه ماشین عین حال قرار دارد شهر حصار ده 2007 سال بنزینی خولیه. این رقماشو میگفتم ماشین در حصار 85000 مرامتتون عزیز کدومشون اگر کدومشون که میخرین زنگ زدین معلومات گیرین. و چیز رکلامی که داریم برای خانه ماشین یگون تکنیک چی آپارات یگون محصولاتی که باشه برای رکلام کردم میتونید صورت معلومات روی کنید با ما تماس گیرین ما رکلام میکنیم. نوارا پالیساش که دوستان عزیز از کدوم مارکه ماشین با شما لازمه در کامنت نویسید ما اگر یافتیم با شما پیشکش میکنیم. میگذاریم با ششم ماشین فروشی نوبتی هستند که دایو تیکو سال برای 1997 هستند که سویفرش بنزینی خولی объем موتورش 0.8 لیتر коробкаш механика ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین коробка سوز мотор سوز کالپاک بالون سردنی نرخ ماشین 10000 سومون است با سودا میشود و ماشین قرار در شهر وحدت ده عین حال در شهر وحدت 10000 سومون 97 سال عزیز رقمشون بیلاین. خب اگر اگه راست خود داشته باشه اگه کامبری باشد ایش ای تلفنش یعنی که ای صاحبش خودتون میپرسین مرامت دیگه معلومات از رقمای پیام ده. اینا بچه‌ها رفتیم گرانیساش دیالوگ گشتیم اومدیم. اینا بچه‌ها نشد راه یگم پرابلم نیست. ساعت پویز یگم مین تون سلام نمی‌کنم. اینا سلامت رفتیم اومدیم اینا بچه‌ها با حضور برای بی گرانیسا یگم پرابلم نیست در گرانیسا. اینا ماشینو اکای بیگ
заказ кунед без проблема мебарам ёрам. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки ваз 2107 соли барои 6-1990 суич фреш бензини холӣ объем мотори 1.5 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникае мумкин ки расходам дошта бошад барое ки нархи мошин бениҳоят арзон ай солаш 90 аст не ки ранги солҳои 2003-4 метава мумкин кор дошта бошад нагуфта нархи мошин ҳамагӣ 7000 сомон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи Душанбеда. Хоб кадоми шумо дар камхайри 07 ки лозим ки боша рақамошон дар поини видео ва масъала мегафон метавонед занг занед чӣ саволе доред чӣ маълумоте ки мехоҳем фаҳмидам ай ҳамин рақамҳо гирем. Лайк казанед фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барои 6-1990 суич фреш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мегад свежи моторай кузуфаш неки кор дорад дӯстони азиз кузуфаш мошина кор дорад неки дигар ҷош 100% ай аккумулятораш сос хоб лабаҳоиш неки кафидагӣ лабаҳои ақибаш кавтар кафидагӣ ай обши мотор дигар чизҳои лозимиш мошин хеле звер ай камтар ҳамин кузуфаш да истисо кор дорад. нархи мошин мега 9500 сомонӣ бо мақсад ки муомила мекунанд ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи Душанбеда. ина рақамошон дар поини видео нахираш 06 марамат шахсоне ки хали Vectra камтар агар кордор ки махбуб бошад мотори трамбиёр метавонед занг занед. дӯстони азиз фақат меҳнат мекунем лайка фаромӯш накунед обязательно лайка занед дӯстони азиз ва имконият бошад силкаша дар WhatsApp имо Telegram ай мақсад дар ки ҷое набошад силкаша подписаш кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузуфи караван светои сафед хай камтар косметикӣ кор дорад. соли барои 6-1993 суич фреш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникае мошин мега созане ки хай косметикӣ кор дорад 93 сол нархи мошин 15000 сомон азиз бо хай қатъиш муомила мекунем. рақамошо дар поини видео тисел аст ва мошин дар территорияи шаҳр кадоми шумо хари караван ки лозим бошад дӯстони азиз нархш хай қимат нест бо арзон мекунанд метавонед занг занед қатъиш маслиҳат кунед фақат дастгирия фаромӯш накунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia астае ки свети сафед срочно соли барои 6-1996 суич фреш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега газ бензин кор мекунад яксола ҳуҷҷат дорад моторсоз хадавои соз хай камтар хеле як обшум як камтар хеле мелечи кор дорад мақсад ки обшум як ҷош сарапина хай дес дар навор. нархи мошин 8500 сомонӣ рақамошо дар поини видео мегафон кадоми шумо дар ки лозим аст марамат занг занед бештар маълумоти пурраша аз худашон гирем. агар мошин савдо шудагӣ набошад метавонед савдо кардагӣ гирем мошин дар территорияи шаҳр дай. хоб ин дӯстони азиз ҳамин қабот наворе ки имрӯз ба шумо пешкаш кардем то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи